Dobrodošli u ovaj tutorial gdje ćemo zajedno proći kroz postupak postavljanja Arduino razvojnog okruženja za rad s VDX mikroračunalom. Ako ste spremni, krenimo. Prvo ćemo osigurati da imate instaliranu najnoviju verziju Arduino razvojnog okruženja. Posjetit ćemo službenu Arduino web stranicu i preuzeti odgovarajuću verziju za vaš operativni sustav. U Google upišite Arduino. Kliknite na Arduino CC link, zatim na software i preuzeti ćemo Windows MSI installer. Na ovom ekranu, ukoliko imate želju, možete donirati mali iznos za nastavak razvoja Arduino razvojnog okruženja, no kako to nije obavezna opcija, jednostavno možete kliknuti na gumb Just Download i bez donacije preuzeti Arduino razvojno okruženje. Nakon što preuzmete Arduino installer sa službene web stranice, pokrenite ga. Instalacijski postupak trajaće nekoliko minuta, pa ukoliko klikate zajedno s nama, sada je dobro vrijeme za pauzirati video dok se instalacija ne dovrši. Na kraju instalacije prikazala se Arduino IDE ikonica na desktopu računala. Pokrenite ju dvoklikom miša ili još bolje označite ikonicu jednim klikom miša i pritisnite Enter na tipkovnici. Tako ćete biti sigurni da ste pokrenuli Arduino razvojno okruženje. A koristimo tipku Enter jer pri prvom pokretanju Arduinu treba nešto duže da prikaže prozor na ekranu, pa kako biste izbjegli dvostruko pokretanje, možete ga pokrenuti tako da označite ikonicu jednim klikom miša i pritisnete Enter na tipkovnici umjesto drugog klika mišem. Tijekom instalacije vidjet ćete prozor koji traži dopuštenje za promjenu postavki firewalla. To je potrebno kako bi Arduino razvojno okruženje moglo komunicirati s vašim uređajima. S obzirom da se ovakvih prozora pokazuje nekoliko tijekom instalacije, najbolje je jedan po jedan odvući sa strane jer je poželjno dopustiti pristup Arduina i kada ste na privatnim mrežama i kada ste na javnim mrežama. Dakle, označite obje opcije kvačicom i kliknite na gumb Dopusti pristup. Ovo je ključno za neke funkcije kao što su ažuriranje upravljačkih programa, ali i za rad s mrežnim pločicama. Ukoliko niste prijavljeni u Windows s korisnikom koji ima administratorske ovlasti, pojavit će vam se ovakav jedan prozor za upisivanje lozinke od korisnika koji ima administratorske ovlasti. Upišite lozinku i dozvolite instalaciju. Lozinku ćete morati upisati za svaki od novo otvorenih prozora. Ovisno o verziji vašeg Windows operativnog sustava, ovaj kompletan postupak instalacije može malo varirati. Nakon što dopustite firewall pristup, instalacija će se nastaviti. Slijedite ostale upute na ekranu kako biste dovršili instalaciju. Imate li neki dodatni sigurnosni softver, poput antivirusnih programa i sl., a koji traži potvrdu nastavka instalacije, sasvim je sigurno odabrati taj zahtjev jer je Arduino pouzdan izvor za instaliranje programa. Sada ćemo dodati podršku za ESP32 u Arduino razvojnu okolinu. Kliknite na izbornik File, zatim Preferences. Ovdje u polje Additional Boards Manager URLs unesite URL prikazan na ekranu ili ga kopirajte iz opisa ovog videa. Kliknite OK. Zatim idete na izbornik Tools, Boards Manager. Ovdje u pretraživač upišite ESP32. Pojavila su se dva izbora, a vi odaberite ESP by Espressif Systems i kliknite na Install. Pojedine verzije Windows operativnog sustava zahtijevaju instalaciju dodatnog USB drivera kako bi se VDX mikroračunalo moglo povezati s računalom. U web preglednik, to jest Google, upišite GitHub VDX alati za prvi setup. U rezultatima ćete dobiti link koji će vas odvesti na GitHub. Sada na GitHubu, unutar mape alati za prvi setup, preuzmite zip datoteku cdm 21228 setup. S desne strane nalazi se ikonica za download, pa ju kliknite.
Sada kliknite na preuzetu datoteku te pokrenite setup iz nje. Računalo nas ponovno traži lozinku od korisnika s administratorskim ovlastima, pa ju upišite. Sada slijedite upute na ekranu. Kliknite Extract, dalje, I accept, dalje i završi. Sada nam još preostaje spojiti VidiX mikroračunalo s laptopom. USB kabelom povežite VidiX mikroračunalo i laptop. Pri tome pripazite na orijentaciju USB konektora. Unutar Arduino razvojne okoline kliknite na Select Boards, pri čemu se otvara meni s popisom spojenih uređaja. Odaberite prikazani COM port na koji je povezan VidiX, te pod Boards upišite WR i odaberite ESP32 Wrover module. Kliknite OK. Verificirajte uspješnost postupka klikom na Upload. To je strelica desno koja je smještena gore lijevo u Arduino razvojnoj okolini. Čestitamo, sada je vaš Arduino IDE spreman za rad s VidiX mikroračunalom. Hvala vam što ste pratili ovaj tutorial. Imate li bilo kakvih pitanja ili problema, slobodno ostavite komentar ispod videa. Sretno s vašim VidiX projektima!